Evo već treću godinu za redom mi smo održali HR sekciju na našoj FINIS konferenciji na Univerzitetu Singidunum. Prve godine pričali smo o savremenim trendovima, to je bila 2019. u HR-u naravno. Druge godine pričali smo o digitalnom HR-u, sada smo pričali o tome kako se upravlja ljudskim resursima u kontekstu neprekidnog poboljšanja poslovanja. U skladu sa tim imali smo troje govornika. Prvi govornik je bio Aleksandar Protić, koji je factory manager u Al Dahri, bivši PKB, i on nam je pričao o sistemima koji postoje u operacijama za neprekidno poboljšanje poslovanja i tome kako se ljudski resursi, odnosno ljudski kapital koristi u tom kontekstu. Drugi govornik je bio dr. Branko Anđelković, marketing menadžer Galenike, koji nam je pričao o burnout sindromu, od stresa do dijagnoze, tačnije već od početka sledeće godine, 2022. Burnout ulazi kao dijagnoza u registar, naš zdravstveni registar, tako da tome mora da se posveti posebna pažnja. On je kao lekar objasnio u zdravstvenom smislu šta to znači i šta bi moglo još da se uradi da bi se to predupredilo i ako se već desi na ispravan način moglo da realizuje, odnosno da se umanji negativni efekat za zaposlene. Poslednji govornik je bila dr. Sonja Jovanović, koja je pričala o budućnosti rada sa svim tim najvažnijim elementima koji postoje. Objedinili smo čitav taj proces, kako to izgleda kroz ljudski kapital i ako posmatramo kakve su bile povratne informacije, koliko je bilo učesnika, kakva je bila interakcija, pitanja koje su nakon naša HR sekcije postavljala, možemo stvarno reći da smo sa uspehom završili ovogodišnju HR sekciju na FINIS-u 2021 i nadamo se da ćemo sledeće godine nastaviti u istom smislu, s tim što ćemo naravno imati novu temu.